Ia o le vaenga lona lua o le talanoanga ia te o tou o lo ingo o timtifunga o leo te fia talano atu le tūlanga o le talitonuuga le wai ai mai o le tutupu e vesi le lalolangi nei taimi o le ai mese i taua ia le tutupu i Afghanistan ma Iraq o te fia talanola na ia le tūlanga ina ia mamalama i tātou tangata Samoa ai mese tangata Kirsiano ma tangata foi le talitonu foi se i talitonuuga ia o Muslim o le tūlanga le o le mamalama o le talfasolpito ma ina ia mamalama atili ai to te le tātou tangata Samoa i le tūlanga a le talitonuuga Sunni Islam po le vaenga foi lau te tele i lau langi nei i le talitonuuga a le Islam o le vaenga le tau le Sunni e vai i tūlanga e whā e to whāla lato tuainga talitonuuga mua e whaingoa uma ia le vaenga whā i laulangi a le Sunni e taua le madhab e to whā i tū o le itu mua le lau i loai le au Sunni e inu ia taua Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan ma Central Africa ma isi tua o Yugoslavia e Bosnia ma Kosovo e a fia i latou i le vaenga lea ta o le Hanafi o le vaenga ngā le au fia i vaenga ngā e to whāl vaenga le fi tau atu i atu atu e tau o le Hanafi o le Malaki o le Shafi'i ma le Hanbali o nei whā vaenga Hanafi, Malaki, Shafi'i, Hanbali o Hanafi o le vaenga le tau ma Amerika ma le Coalition of the Willing to tele latu vaenga e le Talib le talitonuuga le leua tau o le Taliban o le Talib o toinga vaenga le o le Hanafi o le e malosi alato i tu e te i tangata Amerika ma tangata mai le West ia o le tau i le taimi nei i Afghanistan ma to tele o le au Sunni na i Iraq ia o le si tu o tau le Malaki o ia tangata o Malaki na amata mai o le tangata onga o le student a le Imam Abu Hanafi e to tele lato e o mai Medina ma le si vaenga o le tau o le Shafi'i o leo te fia whaali atu le map laulangi le vaenga o le vaenga ia o le Shafi'i le to tele ei tangata i Indonesia ma Lower Egypt ma Malaysia Brunei ma Singapore Somalia Kenya Tanzania Jordan Lebanon Syria ma Malaysia i tu o India ta o Kerala ma Sri Lanka Maldives Palestine ma Yemen ma le Kurds o nei vaenga e se foi la tau i tu te le Kirsiano o le Assembly of God ma le lotu asofitu i nai tu i le esesega o lato talitonuuga i pea Kirsiano lato vaenga o lato i tu ia o le tamalo le tupu ai o whawhitauli i o Indonesia Abu Bakar Bashir e sau mai le itu le o le Shafi'i o malesi ma le itu vaenga longo whā e ta o le Hanbali o Hanbali la ia o le
o le vaenga le to tele le tangata lai o I Saudi Arabia o to tele la to au le vaenga o le Hanbali se ala to clerics se la to I tu o afo I o talitonuuga ma talosanga pea tu nai tu ai ulea afo tutusa lava lato talitonuuga ale O Sunni I mele ta ole 5 pillars of faith or 5 articles of ale talitonuuga ale Sunni o ia foi 5 pillars ta ole shahada kusa ole shahada ole lato creed o tulafono a lato talitonuuga longa lua ole salat kusa ole talo fa'alima le aso ma lato ifo fa'alima ngai Kaaba kusa ole Mecca ma le longa tolu ole Saum o lato fasting kusa kaua le Ramadan il masinga nei ile tau le Ramadan ila lato ma le longa fa ole zakat kusa ole alofaanga o alms o charity ma longa lima ole hajj kusa ole whainga lako pilgrimage kusa ole temi nei o eia fo I tato o tangata taltonu I le lato Islam o I Mecca ka o le hajj kusa ole pilgrimage ta milo la ia I le Kaaba whaafitu ta milo ai whaatusala I le teimi o akara I le teimi I le suinga o le vai ne ia whaainu ai o lana tali o Isa Maeli I na vai teimi le amatanga o le talitonuuga le muslime o lato talitono lato ia Abrahamo ma le teimi na watu ai o I Mecca ma le suinga o le vai ina ia inu ai Isa Maeli o le telo tangata Arapi talitono lato o lato descendants mai Abrahamo o le ainga o Abrahamo ma o le descendants a Muhammad o le ainga o Muhammad nena tai tusa lato ma Kirishano ma tangata mai the Jewish religion ma le mea quite interesting nei le tulanga le lato lava talitonuuga sa ile amatanga lato ifonga lato sala sa lato ifo fa'alima ngai Israelu nga Jerusalem ai te iwa sui Muhammad wa ia fai wa nea ta ol hadith usa ole musunga mai le ngelu o Gabriel sa ia fasino Mecca ole tulanga nga ifo ai o tangata Isalame umalalangi ina ifo nga I Mecca ai awato ifo ia Jerusalem ai fani nai tu ya o lesi vaenga o tanoanga tau o le tulanga o le Shiites tailava